Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphike la kuzofunyanwa khona le video wengane wethu. Ngabe uqala-ke ungena kule channel ngicagcinezele usubscribe. Uphumela Obala ngekusasa lakhe umdlalo oyamaniswa neKaizer Chiefs. U-Sibongiseni Mthethwa we-Stellenbosch FC wenza dume ngakho-ke edlala incwenga yebhola bebambana ngo-nil-nil neLamotville-ke Cotonaros kowe-DStv Premiership-ke ngomgqibelo eMpumalanga Stadium eHammersdale. Lo mdlali-ke kuvele ukuthi ufuna iKaizer Chiefs-ke kanti-ke nomqeqeshwayo uMolefe uze walimisa-ke ngesihloko elokuthi-ke ulubalubela-ke lo mdlali odabuka emtshezi. Umthethwa-ke ekhuluma nabezindaba-ke emuva komdlalo wabo ne-Arrows uthe-ke ikusasa lakhe-ke lilele kwi-Steelers ngoba-ke usanenkontileka-ke nayo eNingizimu Afrika-ke yonke-ke kukhulunywa ngawo-ke wonke-ke umdlali. Amakilabhu-ke uhlezi ekhuluma-ke futhi umuntu-ke uyohlezi ematanisa, kodwa-ke ngeke ngiphawuleke kakhulu ukuthi ikusasa lami ngoba-ke angiziphethe-ke futhi-ke nginenkontileka ne-Stellenbosch FC. Kubeka laphana-ke Umthethwa ngizosebenza-ke kule kilabhu ukuze ukuba-ke nezivumelwano-ke ezizokwenziwa phakathi kwamakilabhu omabili, okuyilapho-ke kuzophuma khona-ke isinqumo konke-ke kulele emakilabhini-ke omabili. Kodwa manje-ke ngingasho-ke ukuthi ngizodlala-ke imidlalo yami-ke kuze kube kuphela-ke inkontileka yami-ke kwi-Stellenbosch FC. Okunye-ke ukuthi mina-ke lapho ngibizwa khona-ke ngiyofike ngisebenze ngokuzinikela. Engakusho-ke futhi-ke ukuthi-ke umuntu nomuntu-ke unekilabhu-ke ayithandayo, ikhona nje ukuthi-ke eyami ngeke ngikwazi-ke ukuyidalula. Kodwa-ke ngiyabonga-ke ithuba noma ngabe kuphi-ke lapho-ke liyovela khona. Kusho-ke Umthethwa uthi uzimisele-ke ngokuya laphana kwi-AFCON-ke neBafana-Bafana-ke ngonyaka ozayo e-Ivory Coast. Akekho umuntu ongafuni-ke ukuba ingxenye-ke yeqembu lesizwe. Kukhona-ke konke engikwenzayo-ke angidlaleli-ke ukuthi ngifuna-ke ukuya kuphi noma-ke ukuthi ngifuna ukuyaphi. Engikwenzayo ukuthi-ke ngaso sonke-ke isikhathi-ke uma-ke ngingena enkundleni ngizinikele bese-ke kulala-ke kumqeqeshi ukuthi yena-ke ubone kanjani. Kuphethe laphana-ke yena Umthethwa wengane ukuthi ngiyafisa-ke ukuzwa umbona ukuthi ngabe iKaizer Chiefs-ke iyamdinga yini-ke umdlali ofana-ke noMthethwa laphana-ke esweni. Ake ngizombona wakho-ke laphana phansi kuma-comment section, mina sengiphuma kanje.